Jelema beler. Ada kata ni? Ujang cimati maja kan cimati mati kan. Kencang umpama mati kan di dalam puri paling kewah mati kencang. Yang ci sebenarnya berpikir Cina Allah mati. Tinggal mati kan karena di dalam puri cengerah orang dalam itu. Waduh ngurus sang itu begini hal mati kan. Wah akhirnya marah teko maitro. Kencangnya tawan cang. Dolar cing lah timpal, dadap kiul cing, konyan cing, masa cang, cing cing. Hati-hati anak-anak muda berbicara di depan publik. Sebelum Anda berbicara, tolong pikirkan dengan otak dingin. Bangseng mai penampilan benar. Anak-anak muda lahir belakangan boleh aja. Ingin, ada sini. Ketemu jadi drama lansia. Sik. Ngajak nyamuk ya kan? Apa ujung nih Ci? Ujung bakal, jangan ada kamu mati. Nih, Belum, belum mah benar dong. ada kawan mati nih. Nak metakon kan. Mutakon. Apa yang mentakon berarti ngadakan mendoakan kampanye kalian bakal. Orang siap. Siapa yang gitu? Moyo. Mati kan? Moyo, hei. Moyo. Sakit orang. Moyo. Sakit bang. Moyong. Lebang kakek kena. Moyong. Karena takut dan yang main-main. Ayo. Oke. Oke. Aing ge semua. Hah? Nyen kadang gemalan tu. Nyen po, do lawan. Lah ngudiang di semang sana. Miagan. Mesti yang miagan masalah bangke. Bangken nyen ya keji. Bangken pinang, bangken jelemah. Perak lengah. Pedro ada mati sehingga harusnya ngelain inisiatif. Pedro sehingga mati, perak mati. Cang mati. Cang dari orang dalam itu. Mara cai tua dia. Jap panci cai banci pangengal mati. Hah? Lembaran menapi. Yen juang bener ni di Subhan ni omoni jadi cai ajak bener. Iya. Bener ni. Ajak kali yang berkawan. Ajak liang kan kena ke dia misi ringkeni ringketa. Iya belajar. Kengkeng cara ni banyak liang. Dengan uyut. Dengan biota. Puniki kanggo. Wah. Adik aku Dia kengkeng. menggenap kan ni nen dah sepuluh na. Kanggo geranya muli babakan. Rama tadi muka raja mangku. Maaf ya Pak Mangku. Yen sik de cai bolo li cerek ngempu sat maka bener. Dek ni kepele kan dasar angin makau na. Do nak ke benar gitu nak. To munyi itu. Keni nak benar ne. Yen bo cara munyin benar ajak petuk mara. Gae liang gae kena ke panyak bagio panyak long. Makelo pa hidup. Dak kenyam mangan ibo Kalau gelap sangat kenyang. Dak makenyam ibo. Iya, makelo di Bali ini koyo. Rara, misalnya ngigal drama, pemain dramanya bedak, tadi ngeliyeh ke belakang. Nih ya kan. Bedak, cang bedak. Tuh kolam selion. Tadi. Oh, nah. Kini ya. Benar ne. Saya ajak petuk. Yang Yen kini unuk bener mong jani. Ken benar ne. Nah. Ibur Sing alih pangliang kena bener ne. berdekeng ngai uyut, berdekeng ngai masalah. Nah, tuh banyak aman. Tentram damai bumi Bali ini. Cai perak ngelah kelebihan. Tolong jangan sok ego. Janganlah kekurangan. Saya terima dengan lapang dada. Apa syarat Anda? Oke, saya Tuh terima. pangketa apa? Ya tuli ki ngomong gitu dibuang bocang nop.
Jadi kini. Nggih. Iki megale Yen mula batin kini ken murid mungkin bener. nggih. Jadi kini. Ibur bener jadi. Gampang. Malam Bener minggu. kan dua Malam minggu begending. untuk libur gampang. Besok kan minggu libur. Ngibur. Ngibur taman ci malam minggu kan. Ani mesti gendeng-gendeng, Cok. Megening. Banyak liang kena kan taman. Gampang. Nah. Nang negara. Malam minggu. Adi jangan rada skater di. Bisa ci megening di. Wah, wah kan. Ini lawan. Kadang sing bisa penyanyi. Beleng, penyanyi. Ini Agus, Pirato. Ngurukan. Wirato. Hah? Pirato. Nah yang penting kan bohong orang. Pirato tu nak atmo tu taman ci. Nah ini megening belengnya. Mau saja anta bisa ci megening ni. Nang negara jadi. Malam minggu. Malam yang... Sing keto. Man? Kene. Pergi kal-kale. Nak sing gedo sing kening malam minggu ya. Kene. Sing ngaji dua gen tawan sih megening. Ci bisa ci. Siap. Mengening. Malam minggu. Mengening. Malam minggu kening kang. Oh, malam minggu. Jejak malam. Malam minggu, malam yang panjang. Ya, tuh, tuh, Mara, berdingan ci. Kawan. Malam minggu, malam yang panjang. Tuh, Bo. Tuh gen tawan. Nah mungkin je tawan untuk gen kawan. Nah, jadi kini nah. Nggih. Saya aja dadup, Petro aja perak. Yen ci sing bisa, tinggal lagi banci. Dia ci ngugol. Oh gen. Nah, yen bisa, Lanjut sangat tang dari, Bo. Oke, 1, 2, 3. Dengar jadi. Ingat. Malam minggu, malam yang panjang, buat hajat pacaran. Pacar baru buat kenalan, kenal di jalan. Gatot Subroto. Weh, tekadan budaya ni, subudaya ni. Moseng ci bisa, nak belum ingat tadi pindah nak ketol. Kenal di jalan, Jenderal Sudirman gitu, nak kejak. Awak jojak Gatot Subroto. Orang tinggal di mana? Singkat kata, Singkat cerita, aku dan dia buat pacaran. Singkatan kata tanda kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, Singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap. Mati onyangan meluap laut. Tsunami. Jak saja kita jak nguap dah sebungut na. Belore dia sing bisa bener tengilang ibu Bro, babang cang mau balik kan? Karena pas ada lagunya cang udah lekat. Oh, tuh. Kita merasa ya sing bisa tengilang ibane mau balik kan lagi. Kau pelih kau. Juga semua ada lagu ni lekadang balik. Apa lekat yang mana? Pijan, adi sing gaya nak kan? Kan cari lah panak itu. Ida je kangwah iba. Waduh ya. Yang sing aku ini lagi panak. Panak siapa ni? Pijan, robak kan kami. Tidang sampun medue waris seniman drama gong satu-satunya anak tidang nomor 2 Blauk. Ingin melestarikan seni dan budaya. Mangno tetap ajak Bali, Kenten penghuni. Weh, 5 weh. Oh iya bang. Genit. Eman genit Dori apa Dori? Di depan lah atin kamera liu. Tapi tukang kameranya genit di nenek ada di nenek kasih. Itu tukang kamera blok. Yang pesan di lembo
Lanjut, ya. Lanjut keket jadi nih. Jatuh cinta Ayuda. Tutup. Jatuh cinta Ayuda. Tanggal 1 Ayudu. Tuan Haji Ayuji. Ngantun jam. Iya ratu. Ampunang kenten aku bapak diangnya gini mah. Akuin sih di bapak sih. Oh, nah iya sih ngakuin sih. Panak ah. Oh kenten. Karena gini. Si hujan lega. Yang tadi bon kena kejak kita sing nanyuk dah se. Jam genap pada misi jak elah sing ngejar-ngejar batis ya. Nenang cuy-cuy ini banyak hidup. Megelewayan itu kepelengan nasi. Weh. Adi makanya dipeleng. Ini tunasin cirayunan siapa ajangan. Nyen kan ngamah bener saya. Apa sih ngejo megele ngamah. Mulai bisa ngol. Terus jadi ayam geprek. Gimana ayam geprek capcay. Men pesbong lah. Sing bener ke bang cipipes ni dijal juga ngalepes. Sing bener ngomong je ngalepes. Sing mondo cai bos ai. Orang jadi. Kan bawa ada tegak ai boy sing sedang bangun. Kenten. Kenang bendikin nggak marah kan. Ya yang ngikutin bagaimana perkembangan zaman sekarang. Yang biar orang tua, tapi anak muda bisa minum saya ikuti. Boleh nggak tuh? Bangsa yang cai betul kan? Cai je numpel ke amah nih. Ada deh budaya tolong tuh. Budaya. Makan tuh bos. Marah ada. Pati punya. Leng. Nah, baru minum liu. Jangan orang yang punya. Punya, sih mau jalan bos yang ngidang. Baca pengang kan. Itu masalah tapi orang ukuran. Jadi gini nah. Ini jalan makan. Pakai pun api makan. Kini jadi ban. Yen kena kan bener sih ada. Betul. Yen ale murah kewirian kena kewirian unuk ke dini. Kesugian bos sing Karang bunceng segala. Sing ada nyanang pade. Sing ada. Ini di karang bunceng. Kewalo ada di sebatang bener. Wadah, tapi loh. Nih jadi unuk cara hidup pangnya pragat. Nemadan ngelah somah, ngelah kuranan. Oh. Kewalo bener sing bisa bener kal ngelengkara ngelemah sing nak loh. Mapan kena jak subah sugih tau kan ngungkolin kena bener le. Angger apa nabi? Jadi kene ban. Nggih. Pangelah pang sing lemah sing nak loh. Nggih. Pang nak loh bakat jangkoten sing kanti ngalih ke pemain nganggoring ben. Jak halo. Jani yaji kal anu guru kau tagihan jani. Guru, makanya gede. Tagihan jani guna-guna pengasih, pangaloh kali naluh sing bisa ngerawat. Nih, dong ada pengasih, penghasilan. Menapa? Kemarin kemarin sing. Menapa? Acan tepuk, rayu. Kalau tidak, perkosa. Nih, do memperkosa, buruk akan makalek itu. Oke dong. Bogolan asingnya. Oke dong. Nggak, makanya kamu napi jo. Mai jani. Alih biang bener. Alih biang bener malu. Nggih. Ajak mau pitung malu yen bos syarat biang lu bener kagak Oke rawat. dong. Nggih, durun. Jalan jadi bener. Gini. Jadi masuk aja. Oh, masuk aja. Rasa suang-suang kene bayune. Selemah petang, ya rame. Liu aja ke wala pekenaan kene rasa suang sepi sesai-sai. Ngelah rabi ko kene. Sing tahan ngoyong-ngoyong jumah. Parekan masih patuh. Ipetrok, iperak, iblauk. Biasanya na iyo ngeleganin kena dewek. Nih jani dijo kada nuleng tuni laku ratu gati peng. Kada kuangan dogen kada raso. Loh. Cuh. Perak. Perak.
Ame tepuk jegek makale. Ngoyong yan. Ini makale yan petilasan awake yan. Pingsek niki adine. Kosong. Buk sing. Nen malu. Besek tunian. Bener ningahang ngajak panak. Panak nyen to. Niki adine. Oh, adi sing panak. Dan ida-ida ya nutuk gitu. Jani milu. Milu mboten bang, milu. Nap-nap ngecel ngangge ngeling niki. Cenek adi, cenek. Nggih, lijo jajak nang cil genten nggih. Oh. Yen napuken anu mrecak yen napuken alolo jak bangun sing oyong-oyong ngono. Yang nepuken bener jani kengken. Oyong yan pokoknya. Oyong. Berarti aden peraknya bisa ngedenang, bisa nyendekang sing gitu. Bisa sedang-sedang lah genten. Sedang kudiang. Sedang tepas. Nyen ada anak dia. Wayan nyen. Teningan api yo. Kengken. Bongol. Oh. Tawang angut-angut nanda gitu. Oh iya yen sing bang. Yen bang. Kitok-kitok. Dan muncul yo. Yen bang. Oh angut-angut yo. Nggih. Begitu. Nato sing adine. Ampunang sangat ngusut nabi atuh. Enten makale. Jijik tidak. Oh, yen usut bener jijik. Nggih. Men yen bang kengken. Wenten waktu tuh. Hei. Perak. Ditiang meniki. Mumpung sing ada nyen. Busan kan orang ibeli. Nggih. Beli mekale. Nggih. Kemudian mekale istri ngelarabi ke keto ratu gati gak besambate. Yen pesu kongkong kuluk. Yen pesu kongkong pulau. Nggih. Apa buen ajak mesare ajak sirap peragat ngentut yo. Nggih. Jijak tenan ngentut. Sekan sing ten. Sangkal sekan. Sekan sing ten ngentut. Sekan tenan ngentut Sing, sangkal. ah? Sangkal tenan ngentut tidak. Udiang ada sing bisa keto. Sangkal bengku wasan. Oh perak. Ya. Yen perak na jani dadi pengganti mekale sing gitu. Mampu mirip perak. Yang gratis mampu. Hei, ngale gratis-gratisan do genci. Nggih. Yen putran bener kekengkena. Aro sebilang petang. Menep. Sing ada nyen. Nafi si ada nyen. Eh. Panake dorine. Jauh, tuturena satu. Sajan to nanang. Oh, bapak to. Duang saja perak ngale gae. Nggih. Bapak ne pangman ngale gae, panak ne pangman masih ngale gae. Iyan perlu ngelapana pana di Pergina. Engken. Cekoling ijal ya gotong royong ngelapana Pergina. Jauh. Yen ngelam ire beramo cara benyo kene. Dadi memek kualon kengken mirip. Tapi moden kualon. Jangan dong. Do nyake. Oh, reno. Kengken. Jijang dan mampu tenang. Dia tadi memek kualon, tadi panak tumin do nyake. Adi senya kengken ini gedenan si tengah nih kene ratu betara. Eme ratu. Anak, Petra. Terus, nak kengkan nenenan, sing tawang. Makale busan kene makale busan kene makale. Selamat kamu bro. Oh, kene. Diangkan buron reng makale. Aduh mula sing ngelatata keramo. Yakti mungkin pada kan sarang digo. Benar. Niku ampun tiang dados. Milo na gedo man. Sira uning drama ini nak pangrado kan tiang tenuning.
pemerataan. Duh kayak tuang. Dani awak generasi kengken. Aduh kene nak lingsir. Makale istri. Makale. Dani akan ngujang cangkel ini. Sebat. Kan nangkel kan. Makale lingsir. Makale gede. Sebat kenal. Napi sane mawin. Yen aliang di kesugian, sing kuangan Ya sing kuyangan yang akui niki. Di garang kunceng. Nggih. Bener. Kewalo, Bo. Nggih. Lah nejane makale lanang. Padahal Jak pragat pulas. Pragat ngetekang bati dogenan. Mangken? Ngetekang anak pipis. Mangke makale istri apa Sing nih? ngenehang putrane, sing Nggih. ngenehang pianakne. Mau makan? Jani kene, Nggih. saya ngelah tugas jadlu. Nggih. Papan kali jani konden ye metangi makale lanang. Nggih. Dan jawab dundonen aman sing kayun metangi siam aja ye. Oke, dan nggih, ya ampun makale istri tak tiang Oke. kesanggup. Iring sarang-sarang. Mai barangan makale. Mai, betul. Pacar bener lepas, direk makale istri. Kan. Apa gawe citotonan? Tawang kai ensing rainan denang ngai Banten. Mila mau Banten sing karuan apa? Lunas ijang nyamone subuh-subuh mulih. Bang Kengken, Bayu Dano bebudal mulih. Dada mulih. Irago dipisado nih. kau cai melat bilu mulih kemo gitu. Hei lengah. Onyang tuh nih nunas ijang pang selamat. Pang man lingih tongos. Manut ken. Karma usanane gitu. Oke, so maksud dia. Oh iya aduh. Aduh bodaro dari Sabang sampai Merauke nih. Hai, jauh sawat tadi ya. Nih nyilah ken gumine gede. Ada nama makrokosmos, jeh nin dia karmen dia, caksun dia, bagian dia, pasien dia, apa? Bayu tejo kaso berdiri. Coba nyile apa kan yang ngonyen dawa go. Tangsen beda ada san ngawat, cara nyile baju ne, belum beda aja uliang, beda bisa baju nele, neng basen baju ne gitu. Gitu maksud dia gitu. Anu nasi jo. Ya nunas hijau pang boleh hijau. Boleh hijau tuh Kengken. Bawa segar.
Oke. Yen unas ijo sing man segar gede, ijo kan gede. Ya. Gitu. Nek gede itu nek jaruh-jaruh. Di kengkene bener sakit. Kawan. Di lupiane. Uga sama romo nganten itu panglimo melimo bebani gelombong. Di keuangan masih sakit. Jangan Anda berlebihan. Kurang juga sakit. Sakit. Lebih Ya, juga sakit. Sakit. Bang seimbang. Dunia ini bukan dunia pas. Dunia keseimbangan. Yang ada tetap ada, yang tidak ada kapanpun tidak pernah ada. Kalau ingin maju, janganlah mengada-ada. Harus berbuat. Artinya memperolok-olok diri sendiri. Dari bawah lo. Yang paling tengah di Bali bisa mau. Bisa mau tuh? Yo, kutukan yang dikutuk. Tadi yang kalau saya bisa go ngalang irago 500 iban karena bisa mau perbuatan kita. Gitu. Terus gini naik perbuatan aja pelaksanaan tontonan irago hidup di bumi pangsen kena Raja Pala. Raja Pala. Apa tuh? Raja. Saya ada Pala, saya ada tuh. Karena Pala. Boleh bencana nyamat tuh. Main deh. Mungkin. Tugas manusia sing bisa ngakikin. Tadi gitu. Manusia sing ngidang alik angin ulik angin pasti ulik kau. Ngalik angin pasti ulik kau. Alik angin ulik kau. Uli ngalik yen nyidang neng alik angin ulik angin ido sangyang widi. Dini irago dari manusia dah cecah sertifikat. Cacah motor mewah, hak employees. 99% irago nganggo. Karena ada Malik, dunia bisa diatur gitu. 1% di atas sakti yang di luar. Tapi pebulun itu sayang Putraan Jaya. Tuh kan itu yang di luar. Sakal irago sing jadi melegena. Pang irago tetap kehidupan ini pang berjalan. Patut irago ngaturan. Tahu ngapa isen aturan itu? Ini isinya telu daun bunga buah. Wah. Manut yang Rigwedo tuh udah lekat malu. Bekali. Jangan. Apa jurang ciling duni? Hah? Sing nyanang perebutan. Ingat tekan keginan. Sampun, puniki tan sangkaningipun. Titianten ngalangipun puniki pun maturan ngawag-awag bilang song daging inu Banten. Nika tan lumenin titian digeje patut nak maturan tan lirike. Kengken bener ke pari tugas ngantuk mekalelingsir. Nggih. Dolak sanaya. Sing dadi nyen bener ngawi-ngawi ring kene ring keto mengalang lemak sing suwe dramaane. Si ore boko bape sih. Ben udah yo gitu. Bener bawa ngomong gemalang majalan. Mapan ke pari tugas ngantuk mekalelingsir. Nggih. Hitungan kesugihan mekalelingsir. Mapan ngemargang rentenir. Inggih, nuduk jina. Nih. Ada nejilmone nih membandel sing maya-maya utang. Sertifikatnya katage. Mare dengan gembalang kan buat serangan sertifikatnya makejang. Inggih, patut terpunika yen renten sapunika yang dan pulih jina. Yani makalelingsir atur mapan supaya bukti. Supaya bukti sertifikatnya supaya apa benar. Inggih. Enggak yang selang dumul pisan. Bisa macam. Sertifikat keki. Niki tan uneng dijan niki sertifikat tanah ini puniki. Sana petuk dewa sana. Puniki tan sampun anyut puniki. Anut kengken. Anyut pun kena belabar. Ada gitu. Sing nuar sana tanah ini kagak lah sertifikat sing isi tanah. Sinawang tongos tanah nih.
Ning nika di samping tukarane gede punika. Bener sing nawa ye. Adik keto jane atur engke mekalingsir, yen suba atur mekalingsir, ide nang gawe wenang dane. Ngawe wenang tanah itu nulawan kuara. Atur mekalingsir, memek. Kemudian kene sebonge. Sampun iki mekalingsir. Ampura rahat pisan Didang. Duaning mekalingsir mari tugasen Didang nyelekin duwe-duwe ne wentan ikereng penepi siring. Keniang Didang rares merupa sertifikat puniki. Puniki sertifikat pacang kartu ranger puniki. Ning lemone sing nyak mayang anak pipik. Betul. Ini sampun. Saha bukti lelimo sertifikat sampun keniang Didang kalingsir. Ne bogu mantin ne bapo. Ngoren anak buko pamang. Mekejang tagih anak pipis. Yen ini jina sampun makweh keniang Didang. Anak jina makweh keniang Didang napi malih. Sira tanuning. Nyen sing ngawangke gede gedapang. Patut ini sugih biuh bala biuh berana. Inan sugih karang buncingen kaden mulo bener. Inggih patut. Ye. Aduh, nak kengken sojatene. Aja sing tae nang ninggang hang munyi menjatene ya. Pang kengken tiang bin. Kengken petuduh memi beketo jalan tiang. Jadi kengken benar tiang. Sing gak kenah benen. Oh, mare keresaban meme. Oh. Nak kengken ke tuang anak. Ngajak. Ampura, napi, Pak. Napi. Ampura, ledang. Lalu ipo Maka istri kentan lenang kenika na ambil na. Maksudnya kengken? Nikom jangka kadi mekalingsir napi na kecatotan. Ulian apa makado? Napi mambe na. Pangjak talo nang lantas. Wah, Manul dasang tan medalo. Sing iso. Masuk ikel lah, prap taloe. Sajang mula beli nih. Nang benar-benar Boleh tuni sampun intip tiang raos beli nih. Ngajak Niki. Makejang. Pragat ngitungan kesugian. Kudang persen. Ngitungan anak pipes dogen. Okan beli ya. Pianak beli nih. Sing tahan ngitungan beli. Ben pindah di mati nih tawang beli. Yen sing bener beli ngelah cucu. Sing ngelah cucu. Megantong di den petong tawang beli. Yan, Guru. kewayan sebuah kengken raos memen wayan. Tuh ganti cara bapo jadi pengalian wayang kurang nak kengken kena. Nang matur benar-benar. Bingung puniki pianake wayan bingung. Napi mawinan. Yen benah ne panak nomor 1 aliang kuranan. Ne beli pragat to. Pragat beli ngentanang meter do kena na. Benah ya saya. Rumput tetangga lebih indah. Rumput tetangga lebih hijau. Bos kita nyanyi bilang ngajak pulas banyak bentuk. Engken. Oh, di subot tiange mobo parfum merek M nih. Kita beli perajane, ya nih pidan lah nih, tugasnya neluap, nu bajang canjelolan, kencan lah nih.
yen pidan nak cekek. Langsing. Bidan. Oh. Langsung. Jakar miyagan apa ngitung angoko niki. Guru. Niki nggih. Sampun dia ngerasa makin kengken pituduh memen tiange. Nika sampun margin ning titiang. Doane titiang sampun mod berasa ring dewek nyalanan keturunan tiang. Dot tiang jani kang alih soma pangsida tiang lah kuranan ngisening kenah bapak kenah imemi. Datene dewa kelanten nih. Bener. Kelanten jadi. Bener pesan. Sumpah ngelah tunangan wayan. Dan Halo. Menawag makalelingsir, aloh. Aloh kengken. Dia ngerarahang anak mantu. Man, Mangna sampun api makale gede dan uning lemas aloh. Sing bawang penseng lemasin, penseng masuaka pengalonya. Tunang dan medue. tunangan sing sing ngelah kengken men terbani sing bisa ngangati ngeraos kita jani apa angon. Kenal ide jani Aji uge ke margiang. ada. Sira dan uning peka titiang dados balian. Ya, datene cuma itu ada lengis. Lengis akeh. nah nika ampun wentan tian angoren guru yang ngerah soma pangtan ngelemas sing pantan sangat meswaka wentan kocap lengis nemadan lengis colek pengasih-asih kena Datene, Lengis colek wentan, lengis pengasih-asih wentan. datene guru sing kijo-kijo ngalih ben. Nge lengis Man. garan guyang wentan. Weh. Kun yang le keto-keto ajaen pianak benone. Matan nuning ngelemas yang nak lun. Yolas dosane to, nak jelek-jelek. Ben manian yen sadar kuranane kakengken kaleno san dudasan panak beno kudiang. Tan wentan kentan. Ulian rahayu ngale nak lo nake mara bener. Dan niki wentan minyak niki pang seumur dan palas-palas lengket. Man lengis apa tuh? Lah, wang lah. Ye, udiang tan, itiang dalar ngela. Oh niki Uniki lah. minyak sane madur kamu. Paling ampuh. Nge, Ini sampo do. bengis gas. Bengis bensin. Ben, Ane paling mujarab tan uning. apa do? Lengis samal. Ada. Yen punika angen soleh acepok. Matane colengan jom terus ngidam. Yak ngidam. Nika ampuh san. Lengis tau dangan goreng sambal. Belah niki beli bagla ajar-ajarane. Inggih. Jadi tek panah kane melah-melah nake beli. Pangsing kekene kangen kau pianake. nggih guru puniki sanado kemangkin disampun kenah-kenahan tiang dot tiang lah soma titiang ide makin ken guru wirya lebih arta berana diki di pemahan nika angin mangkin tumasan di wentan nika tumasan di mangkin Wayang buyar. punapi Dengan wayang sumbang saya kapan guru benang janine. Guru ngelah pianak besek kocai. Jelek kuliahan pianak ngelah kuliahan pianak. nah nika ampun Kuda mirip cai kel kali nak lo. Besek. Dah dua. Tetelu. 16 hidup apa kalian. itu jemola sebesek ke konen Minyak perangkat colek sampun boleh. Puniki sertifikat waktu sami. Pangtan pocol kesugiane. Inggih. Men nak ceria ukut lah dasang truno bagus dan ngelah somah. Orang cening benar-benar. Nyen mirip kenang cening dini. dan sios ane do tang tiang mula ada di kenah tiang ya iluh Kusumosari panak eduko Suladri mapan bot yang man metemu di pekan sampun sida di tiang sadu ajang sadu arep nglawanipun Man. Bo dewa man ngeroh. beton ngeraos Ya. Beli. Kene san nge. Tiang nak beragen lo. Iyan ulian ngerana istri ulian nomok ulian ngaturen mole-mole banyak tiang sing setuju apan tiang nak lo iyan yang ngale rabi mula pangulian pada depan pada suka ditu mara tiang nyak setinot beli Wih. emangnya nak beli ne mutusan ange ampun beli di tiang tan sarang-sarang
Ini sampun. Kemudian Dewa Kewa, yen zaman jani sing nu ada nemadan Pisri Juno, yen mone kesugihan gurune dini, Mas, pipis, pipil ketagel liu. Nah, ya kalau ede kan mungkin mirip jenang nak loto. Ya kalau seledet ke Dewa kan, ede kan pipil mekejang. Puniki. Yen mone liyo ne bapong lah sertifikat lo. Makanya bertolak, kok jadi bem dikun lak katanya. Iya, kengkem ci ben mau badeng yen jani babang ke kewirian ya jani. Ini noci. Ya jak kedi tu jak umah ya toleh malu. Ya berjelek umah ya jak benin ya. Yen mulo Makin saja kena ya. Pengseng kewah. Calon matuan dewone serang sertifikat nih. Orien ya. Apa kamu ke notaris anak agung Ariano. Langsung balik nama. Oh, Diko dipatut balik nama. Jak serah kejang. Aduh, kamu. Kita beri Wayan buyar. Yan niki sertifikat. Tanahnya dijo niki. Napi dangin sandor napi dijo. Ni wah sindot lebok ada ni toleh. Jak demu sang saya cikin. Nih bu sertifikat bang bapo. Apa menek? Tuh, mas nih amun-amun sendi ya. Dan nih amun long citak nih tuh lo. Tuh apa mau kejang? Nah, itu kena kopi tresnani bako. Mimis bak nak merestui dogan pejalan cenenge. Dia wala kene pebesan meme berdeka pinang cening. Mediolas desan sangat makso. Apan kalangon ceneng mekelo. Yan man yo abo disenge yo meme lah. Itu senang deh wong raos gitu. Jani sediang Jani. Tapi Unang banyak kamu kejang, nyamuk layu kamu kejang. Kenyaka pangi cening. Begitu. kentan. Baiklah. Tidak matur masih mempunguan. Awas lempuku. Dumadak ya megale ngomolihang eriko. Nak can wentan nak rauh nangkil niki aku do mau duwe motor wentan. Non? Mau aku do mau duwe sertifikat. Aku do wentan nalit. Paling ngalang tuh ada sih kita benar. Nah hebat pesan main ngalan bener lah cucu. Nah benar. Jadi lan ke Puri. Lan jani jemak ben mas apa ni ada jalan tu apa? Aku kejang. Lan. Main. Nggih. Kalian malan. Bola. Ben. Aduh, asane nu ada penontonnya. Penonton. Oh no. Oh, Tenang kan? Lo po. Bisa kan? Aduh, jak lensen asane Ya suasana. iyalah, perawatannya gitu loh. Yen selokang itu di Jakarta, Caranya, persis cara cinta mi atma negara. di Jakarta Benar. ada jawab saja. Yen ini di Bali, Aduh, persis caranya. cara cicing kinta mani. Nah, nejo cicing cinta mani. Eseng. Dong orang gitu, apen liu mau payas, apen abah ke salon, sehingga ada nak nyakal mai. Oh, Kengken mau, doja nak truno, nak tuwo sing nggak nyeledet mai. Doja nak tuwo buyung sing ada mai. apa ngeranang gitu Kengken loh. mau irago subuh mau colek pamor. Oban irago. Tadi pengayai de dayu datu, seseng irago bejak tebaga pasti bedlemone bisa ngeleak itu beban. Oban irago bisa ngeliat, ayo mau kado tuh. Pasti beraga bedini ngayah uli cenik bahkan dikeles seseng irago bapempanang ilmu hitam sih gitu ya. Nawang mau ilmu hitam. Ilmu hitam itu Ilmu hitam itu adalah black magic, yen ilmu putih ya. black white. Aduh, Tadi black white, tadi magic white gitu. magic white, Yen pengelayakan tuh black magic, bang. black magic. Yen leyak ngencah
Magic Jar. Jadi mumpung itu jangan ambil pusing. Bisnis teh jemaah jadi. Bisnis lihat. Rene aja. Kengken mumpung caranya. raga subuh orang bisa ngeliat. Oh. Do sebat nge ibu jak deman ngati ya. Jak bisnisnya jemaah jadi. Bukalah usaha lapangan pengliakan. Kengken caranya tuh. Ih, belum saja nenek. Man kengken. Jani mapan liu nak bajang-bajang bisa ngeliat. Kan ini meli pengliang si rago Si bos si rago dayu datu nih. Ngai jani bengkel ya. Ngai bengkel ya. Bendan ya gelem. Nya nawang ya ngelekas dari apa misalnya kelas onordel ya kan si rago benina. Dia onordel. Bau jani berkembang jani bengkel ya gaya rumah sakit ya. Pak Dijo kan gak anak. Dijo jado yang bengelah modal ngidangin ngalis lah. Ini nawang ada terus lihat itu ngereh di bat-batnya kan DB yo. Bisa kena virus. Rago nampung. Kira-kira ada lihat DB nah. Nah, gimana? Care rare. Dija rara sebat duaning pengleyaan atulas. Pelanggan sudah sampai ke dunia maya. Nah, Dijo ngaleh ben. Online oke. Oke. Do jadi Bali. Uli Amerika ngidang naal kursus ngeliat ke Amerika. Amerika ke Amerika. Linyor, Tia. Linyor. Sugro. Ian mone demon biange. Nggih. Nopo ken klinyar kawan klinyor? Nggih. Jak setato girang? Nggih. Apa buen moimo lantas misi ngigel? Misi sakti makenyong. Nah. Dijo ngale sebat Dijo ke. ngaleh. Elo. Jak meli dan man sebat. Ajen lingser. Ajen lingser itu. Engken. Nu dilah kene lah. Mengudang yang mati sing dini. Ngomong-ngomong tuh. Engken. Ampun lingser kene. Kan enta nang loong apa-apa. Gitu. Lo kenapa? Lo ke ngudiang? Nah kena Yang tiang ke griyo, liu na tangkel. Oh kentan. Ada nunas tambo, nunas pepelajaran, nunas aja, nunas neketo-keto. Neketo-keto itu. Pengasih, pengeger. pengasih-ngasih. Kan yang mulai tiang marketing nih tuh. Kan pelinyar kan ampun online nang tiang. Banyak pilar. Tapi ya. Nesara jani tuh. Panyaunya nak nawang. Bahwa kita melayani aji pengliakan kan. Gitu. Pelinyar. Ya. Pelinyur. Ya. Aja malu. Ye. Tapi tuh dari Biang ben misi ngelak-ngelak, ben misi kireg-kireg. Ngeti Lu tiang kan kan takut ngajak biang. Don dan purun di tiang mendahului kenten. Ulian bakti nih. Nge. Ulian tresnan kapening biang. Titiang wantah bakti. Mana titian teh sapuniki mangdo Engken. semakin kenten usaha lia irago niki kenten tuh ngodalep merikiang tiang eneng usaha tuh. Nu tuno. Amun tuh subo pangitar buano. Nge. Buano subo mekejang. Nih kau jalanang pangkau. Nge. Nih kangin jalanang pengliakannya nih kangin. Nge. Nih sampun. kajo kelat patu nih tengah-tengah masih patu. Ampun tuh tapi tiang gak niki sap tuh. Siapa itu? Tiang kena tiang kan ngelekas pangtan di petang-petangnya. Galang-galangan di dekat selia, linga. Ampun orang banyak pilar. Oh. Begitu kan ngelekas tiang. Begitu? Kena tiang kalau dari gerudo. Man apa dari Leban tiangnya mak mandro. Mantra apa ke jaman? Dari motor tiang. amat Di motor sen gede yo tuh. Begitu jak cuas punang kangin ka di kusambo setopo ken polisi ya. bodoh. Begitu. Peserta Tilang. pajak polisi kengken. Tilang tiang. Aduh nak nilang polisi Tilang motore. Begitu? Ngarece long di ban sing samsat. Coba ngawang-ngawang mak mantro. Boleh bener saya sen konsentrasi gitu. Muter aksara tuh sen konsentrasi otak. Yen subuh biang nurunkan ilmu. Nge. Melang pedeng dengengang kopenge kedatang matone. Nge tuh. Limo anggo nulis. Dia masuk kanan, keluar kiri. Nge tuh. Kadang bisa sayurin ketu. Nge tuh ampun aja menceng kene atuh. Nah
ngerti tiang pun ngerti ulian tuh pelih agulekan gen tuh. Nah, jadi agulekan di apa senan? Tuh, yang stres pasti budo-budohan. Sangkal.